to'y silmata para isuga ayat kapyaken talna tugan saririt ken rekta panagturas dagem tunggal maysa dayaw muing kami gunam-gunam tugot mamaingel intay pagtanggan pag-ipargen inda na munganayan pangmigbigit inagapuanan pinili sikat na klimling pinili o pinili sa linong ken paraiso ditoy puso ken kararwag tari gagayinggit sinaw na dalged mo ken kinarang ay mataginayon lanyagda iti sangagasot at tawen ang naglasata kapuanan persami sarang ten masakbayan 2020 kay ngaron celebraran pinili sikat na klimling pinili o pinili sa linong ken paraiso taeng to'y silmata para isuga ayat kapyaken talna tugan saririt ken rekta panagturas dagem tunggal maysa dayaw muing kami gunam-gunam tugot mamaingel intay pagtanggan pag-ipargen inda na munganayan pangmigbigit
ditoy puso ken kararwag tari gagayin get si auna dalged mo ken kinarang ay mataginayon lanyagda iti sangaga sutatawen ang naglasaka. Tatang kayat put agadan gunuden arap paapta anarway wanak marigrigat talaeng ngem marami dek iti amin. Agadan ka ngarudan ako sumrek ka iti pagadalan tapno ti kasta inka matungpal iti arapaap ka ti biag agan